İyi. Assalamu alaikum ağayın. Bu Esenbay Esepçinin oğlum men Kurasava deyip Kurasava köpten beri görünöyle gelek. Buna jadıragan jaz gelip bağlayın bayağı Kırgızlar aytkanday ölbөгөн kulga jaz geldi degендей yeribizge jaz geldi. Ulu Aytmatov'un Kılım Karatar bir gün degen romanında adamlar ümit menen ürönsep, adamlar ümit menen jolgo çıgat degендей mezgilde. Ötkönde men nokastap жазsam, mına bizim belgili tarihçimiz Kıyas Molda Kasımov abdan güyüp көрсөтүp tur da. Şu park açılıp anamınday Farşivka kalp yönünde. Ana biz köpten beri aytып жүрөбүz. Bul Baytık Batır jönünde былтыр mına Samir Ököz kança ayttık. Baytık Batır'dın mağarakesin mına Çunkurçak ötkörді. Gerti könüp kalgansıpçı. Çunkurçaktan kagılayın. Ar bir Kırgızdın ar bir koktu kolotu kasiyetті. Bırak gen Sarasön çüydün. Akırkı Batır'ın magikanı yeğesi mınday aytkanda. Çüydü saktıgan kişini alpar uşu gene de Çunkurga ötkörді. Eldi tığıştırıp. Anan üçüncüden hoş жерге aşuğa at çaptı. Kayısı gelesi o Kırgız tarihta aşuğa at çapkanın hiç kim bilbeyt de yok. Bu iki faktı değil. Üçüncü ötkönde men kışında dile görüp былтырдан o park 3 yıldan beri salınıp gelatat bizim park. Bizden burun mına Geydar Aliyev'tin parkı jakşı büttü. Anan bizdikinde çamasına jıraşa bütürdü kança tonav atıp. En kızığı parktan bütkönü jakşı değil. Mına o estelik jönünde de. Kadimki Baytık Batır dep жазып atat. Esteliktin aldında. Bu süret kadimki belgili bayağı Rusiyalık padişahın uağında gelip bizge tartkan Vereshagin degendin belgili süreti de bir kutkarmagan manap degen süreti özü. Uşun Baytık Batır el başkargan kişi, yurt başkargan kişi, Sarasön çüydü başkargan kişi. Anan oşol alıp gelip çaptap üç yerge kalptı. Anan uşunday da jalgançılık jasayбыз. Tuğanдар ay. Bunu Kırgızgo içine batıra veret bu uğragan Kırgız eli şunday ekenbiz. Bunu Kazak tuğandan benim kalemdeşlerim gelse gülbögen jerimenen gül ötme oğa. Baytık Batır şu kuş salıp bu belgili başka kişinin Baytık Batır'dın özü uağında portreti tartılgan. Portreti var ana kişinin. Rusiyanın uağında oşo kadimki jana padişah vergen çini menen tartılgan portret turat. Şunu faktını burmalap alıp gelip Baytık Batır dep çaptap atat. Salican ake aytkanday ustazdыбыз. Bu Kırgız mikrop okşogon el özü bargan jarынан эле buzat дечи. Aylaң жок gülösүң da buzat da. Je Kırgız özün buzup atat bugünkü günde. Je Kırgızды buzgan adamlar var. Mınday şıldıngdo da esептелет öz. Men ушинтип айтат элем da. Şu belgili batırlarımız sanalı, akırkı geçe ökele soңku batırlarımız, şunday el başkargan kişiler, tarihi başkargan kişiler öz şunday kalp жазалгалап şököttölüp atsa, elge ertenki muğunga emneni berебиз. Anandagı mına parktın sırtına жазып atat. Atayın bu жерге Baytık Batır Kanay oğlu atındağı Seyil bağı deydi. Uşuntип da tam-tamdatып жазабай. Bizde Kırgız tili degen tilçiler var da, ittin kara kaptandan köp. Baytık Batır atındağı Seyil bağı devele koy ba. Canan Manastay üçün Jakıb uulu Manas deşiyiz gerek. Mınavında şermendeçilik, mınavı kıyası ilagınday da, şu kıyası ilap жазıp dur bayağı gün. Bizim seyrek tarihçilarımızın biri de ilap жазıp dur. Şunday da savasızlık bolu, savasızlık çeki dep. Anan jarkıragan жазda eldin nerfin buzgun gelmeydi. Bırak men atayım bana nokastap jattım beri turup gelip şu görüp çineli şunday ekenin görüp durmadan ilagın gelet. Bu öz çoğun sayasi hata. Men prezidentke gayrılat elem. Ötkönde prezident buna çüydün eki jetekçisini kanday aldı. 5 minutda aldı. Men abdan kıvam kandı da. Mene iştemegen Kırgızdın janagı şılıun Kızıldele görse basa kalgan maşıkkan
15-30 yıldan beri maşık kadırların çok kılış gerek bat ele ошондой. İlgeri men жаш кезде Нарын Правдасында иштеп атканда, областа иштеп атканда, Соңкөлдө бир ЧП болуп, жайыт башкармасын жазсам, эртеси матенсиздик кызматтан алган. Эртеси алган кызматтан мен газетке чыгар, менин макалам чыгарым менен. Анан ал ыйлап келип байкем. Моңолдор экен көрсө. Ой, мен иним өлтүрбөдүм мен дейт. Ой, байке мен моңолдор эмесмин, мен кабарчымын дедим. Ошо сыяктуу кыргыздар бүгүнкү тарыхын ушинтип бурмалап атса көз көрүнө. Парк коюш үчүн, же болбосо бир ат коюш үчүн ушундай бурмалоого барбасаганда биз эмне кылабыз? Биздин тарых эмне болот, эй? Тарых бурмаланса, менин агайым Раматылык мен Ошпен институттан окудум эле, Жээнали Шериев деген жакшы адабиятчы, таланттуу адабиятчы агайым айтты эле. Ай, дүйшөн тарыхты тактабасак, артыбыз туман, алдыбыз шор деген да. Ошо алдыбыз шордай. Мына антип көчөгү тарыхтарды бурмалап атсак, парк сал жакшы, шаар сал жакшы. Эми тарыхчылар турат, эл турат, белгилүү кишилер турат. Ушуларды бурмалаган. Мунун үчүн мэр дагы келип жооп бериш керек буга. Жооп бериш керек эртең. Бул чоң саясий ката. Бул Байтик Баатырды шылдыңдоо деп эсептелет. Канча каражат? Мен элди бузуп жармак турсун жана Кыркыбы Кыргыз деген фонддорду жек көрөм өзү. Моңолдор, соңолдор, анан тиги басыс ана мына деген фонддорду мен сындап жазып жүрөм го. Анан эми мындай көз көрүнө өзүбүздүн белгилүү кишилерибизди бусуп, чаптап, ушундай жалган, шөкөттөп. Ушинтип отурсаганда биздин кандай болот эртең? Эмне деген сабатсыздык бул өзү? Мындай болушу мүмкүн эмес. Буга жоопкерчилик кишилер жооп бериш керек. Мен президентке кайрылам. Өзү келип да көрсө болор эле. Мына көчө барды го, мына президент барып атпайбы? Ай, жанагы шорду канча миң кишиге үйүнө документ бербейт. Ошо ортодогу көнүп алган чиновниктер ошо жерде тытмалап атса, президент өзү барды, өз башы менен барып атат. Мына так ошондой кадамдарга барыш керек азыр, катуу кадамдарга. Мына мындай сабатсыз, мындай кеп бурмалаган, атайын бурмалайт. Улуттун тарыхын, идеологиясын бурмалаган адамдар бар. Мен ушундай түшүнүп калдым, бизди бурмалаган кишилер бар экен да. Ушулар чоң кызматтарда отурат экен. Мен ушундай эле айтам азыр. Кыргыздын тарыхын бурмалаган адамдар. Ошонун мына фактысы Байтик Баатыр деп, мынабы кайдагы сүрөттү алып келип чаптап атат. Ошон үчүн туугандар, эсибизге келип, бул чоң маселелерди ордуна коюшубуз керек дагы. Эртеңден баштап башка кадамдарды жасаш керек. Президент идеологиялык иштерди жасай турган кишилерди коюш керек, мыкты кишилерди. Мамлекеттик катчы деген эмнени карап отурат? Ушуну карап отуруш керек да. Ал эмнени карайт өзү? Идеология да, бул чоң идеология өзү. Мен ыйлап туруп айтам, күйүп туруп айтам да. Мен өзү ат башылыкмын. Бирок муну Сарыөзөн чүй деген биздин борбор, кыргыз элинин борбору өзү. Анан эми ушундай көз көрүнө бурмаланып атса, ыза болосуң да. Кыргыз атыңа ыза болосуң. Эми ушуну айтайын деп келдим, эми арты кайырлуу болсун. Арты кайырлуу болсун дейм да. Момундай жаман иштердин арты кайырлуу болсун.